Ka Jaintia Fishing and Environment Protection Association JFEPA ni depan man go ye kop kwe da kha ka wada sedang na do nru je istem we da wan wo chim benta da ki bon ki ba it u kwe he wa ye kop kwe da pen man he benta ka wa man tu na do dam ser tre yong riang ha do yong stang wa Hagaya langsam kusnam wa penman hayung wali ketpe pelajwai wa pelai daw DHPD President ke Jaintia Fishing and Environment Protection Association niliang u generous ke triverim ke sen UNK lamare da khana ye lai luti ke sen we ke ni ke yakop khwe da man ke sin wa arpa khonde nei te hawa pen snga u ye ki kendan perkhin wa ke sen de pen krek kam go he benta ka wa man tu kam chi benta e yada ya ki do Penti bule wada ki buru jo yo kem hajrong ile percha yang ki. Kam te khud u i krek lang ki paj ba chirup wa kaseng yo ye u yada ya ki dakha ki do hapo ka wa man tu wa kan thup le ka fish sanctuary wa hasan tuksiar. Niliang u kongsan gani kesngi u ar rembui Superintendent of Fisheries West Jaintia Hills da yero u ye lai luti gani keseng hayato u penne pensa ya ki ki wa Weni liang kacnat krek kam yang ole kat ye ibor jo e ko irap chagi mi angnot uksan dakha we wo yada ya ki do dewa khana le wa hapo West Jaintia Hills da hado kam wa khat artali ki fish sanctuary hagani gisngi sa ko manu le wo pentip wa namaro ki fish sanctuary wa hapo ka jela ki artali wa da chajit wo le documentary film ne benta upha cha Delhi to pen ar ki wa na West Jaintia bain kita kentup ya ka sentuk siar fish sanctuary wa hajwai wa ka am ka ho fish sanctuary wa hasok kha ong wa ini ijit wa le documentary to yo bu nam ha ka website yang ka chnat fishery ha Delhi hajrong iyo wa rabon gi da khar bar ya gi da kha panar wa yo ki wa khwe ha gani kasngi pentip u kam wa ka chnat yong ki hi kwa ki wa ka wa hapo ka district to da ki da kha panar yuluti wadaw yo biang upalai sembe da kha panar hawa mantudu ne bha da kalat wa yu yo ayarap lung ba kacnat fisheries yong usnem ar hajar ar phawi ar phawar we da dep terwa gile wa ka wa mantudu uyo go kite ki sembe ki khusnam wa da sam hagani ka yakop khwe kan thup litali ne benta ki da kha dakhar litali ne benta ki da kha panar waj pautali ki consolation prize de lang ka song poisa uyo nang kong ha ka dakhar khar to UNPD wada job le ya ka song paisa wa chpau hajar wa ar usilalu wada yo ya ka song paisa wa san hajar wali ukilitan wada yo le hajar haga da kha panar wan de yo nang kong udi pasa wada ra alang wa ka song paisa wa chpau hajar wa ar udi sengkon wada yo san hajar wali wan wailamin wada yo le hajar The cut price because they join on the cut sama sama Ini dikatakan di fish sanctuary juga yang Jaintia. Walaupun orang kasih Jaintia untuk orang Jaintia. Entire region yang kasih Jaintia orang boy, charge do arudi di sanctuaries. Kibu hak documentation di department Yopa Ceta Sadari. Kita terus untuk fish sanctuary, sebelum year one, ke Amkoho Fish Sanctuary kemudian kasih.
Ini dapat kedua fund nasional kewangan documentation ini hubungan dan kejimbu kejimbu 6 ke website yang fisheries department ada. Jadi kerana general secretary presiden hari itu begini. Naik dengan yang office harus kita dari kerana secretary bersama. Wa everything to yang open lagi yang sendiri kahini wan hawa untuk. Tahu changing ke dan nak ini stage ini pagi kita kah dabun di komentar. Hejit sekian hejit kuat yang haki ni kiwa yang harga district yang untuk yang berbeda. Kuat baru yang dikatakan. Tergumul gayanya hadisnya arjar arjarnya. Hagwa nag office student of fisheries ni University University report at yung baruno. The area na kalat ko dito subir kami tayo na tudengwe. Kini direkhan mo pa ikan ni kibako di chocolate nuts masir. Taruhan rakyat dan tudengwe pelai ikan mo. Hadir nanti pelai kibi-kibi ng kesimbayan ng kapor sa kapor. Dari ini sansnen brosnen MWO pelai ikan hari dua. Neighborhood Activist Scheme Conservation and Legislation for Protection of Fisheries in MDL. Dari isinan urusnya acara kawi okokan, betul ni masa kebiga galak buat uyara kiwa yang habis dikiu. Ketika ku dia kam keribanan cing. Dari yang berusaha kalau yang mentado waktu itu, hadawan tu berdoa bagi Isberka tre untuk begini di eksotik bukan lebar dari kapna. Dapat tu kakak ni netai na nawatem pada putet. Doa por video ini Isberka uperti itu presiden yang saya upelai di Isberka awal.